Okay, cầm vấn like có chẳng khá. Cái cầm vấn share trả lại. Share cái dòng có hơi được cái vấn cột ba tầm hàng này. Tu liu Facebook cái nó cần dậu mi, sử dụng YouTube cái nó cần dậu mi nên sử dụng live phong cần mi hệ tu cần thuật nạc he share to chiều lo, cầm pala cầm vấn thắc sang lại. Vale chung hun kipin si sena kan zau tu me pin ha nanum na hun chiawa damin nanum lai tia zum na ka ngai tu tan zong a CCN channeling kram don than ha tu zan chu hi ka kan hu mi mangkhup ling he hin abro na kan rak ngai lai e to tu zan ni kan ro de mi chu US from to a begin President Trump ni January thlan kul in ukna alak nu in Arian Toning Paul la Thiu Sining US Ram Alin Sada mi Thongpang Po Kong Kha Tuzana Thai Ok Thada mi tia kan ro mi Paul bero na kan rak ngai lai ati dong tiang rakan tar pin kan som ma chon hi video he YouTube in na kan zau zonga Facebook in na kan zau zonga atu leute na kan zau leo sia chon share na te khan rakam bo mula metampi ni anak mu khona dinga khan thajang rakam pe ding khan kra som na tuzang kan bero na ka hika mangkhup leng he mangmang katila e kemani chon ama he behal nan du mi te kha comment pek te nan du si jong khan rak pe ulo halok tha mi te cho hal pyak kho kan ozom hala ama ala kema dro na denga tam non te kan ngai e nan behal na jong kha krak zo chila kan nak zo chila e kan ban tan te la e hal pyak kho di kha karak an zom ten halai lesia chon mangmang atu ban tokin chan rak ka pek than cha tampi gai lom President
Trump atlin nuôi kan ro bia kan ro ri lo dat ka tiak ro ka president clean thana khan chu kan ro pa to na te atlin nu khan kan schedule khat lom pa te ai tong kho pa lo we tu zan chu kam ve tong kho we chana ven ka pe cha tampi ka lom ti mi kha pakhan na ka ven chim gu du azai dang te kan azai dang ve te kan lu thana na kong lam kha chu kan chim to kya ro chu ka han si se na me thar na sati lo we Trump atun atu he thakhat fai ba sa te le som thum ne khat le som thum ne khat tong khala te nga trong se ma khase la ye ma chunga hen Biden chen liu he khan te kan thai big ding mi cho Biden chen liu he ai dang chang tia na mu kho mi zaida ai khai dang chang mi a that nak lei si zonga a chet nak lei si zonga te ba ke van ke ai dan nak te kha na mu nak te kha thlom pa te ma kha khan kam be sam tho na ra kan chim ta le te asisa ko boy tu zanzong ccn ni tunbiro nak ngai chancha lom nak tampik ngai e tu zancho kan ma pun hi logan se bihal tin nagin biru atiki thadeu mele nangzong politics kong tampi thain ni se tu zan chanzonga mi pi po zong kan biru nakin thai ha nak mo chan hem nak tampi an chau nak lai ro chan nak tampi ngai e kasning jana vun chim chang ko e ccn he voi thum mo voi li mo gan thu chang e chimban to ke election hu longa khan se Trump president of tun ta ka jugan thu khau telo e mhale zonga chantha gun ho chun tu kan thu le mang te lai e president Trump ren tun ning he arang to ke doi chu bakhiselo ta chunaga an chim ton mi chu mirang news achim tu lila ne ke ka fun hiya minute lai nga chia ta ka thala we ante arong chu minute lai nga hin achang mi thil chang mi ke tam tup mi ma cha chen thil ke kan doi kho nak ding cha kan fun ba kan ku da chia peng how an chim mo e news atil tu cha la tu US media po cha chen tang kan hu na achat bik chan se la te ro president Trump akai pa pa hin ani pol he news ke chimning tampian ngai mo am va du pack du lo pack a ke tampi ke tu mi kum rong a ke takan se a rin tun mi arang lo e ta chuna ga thil pakhat a thleng mi chu atu hi Texas la Mexico ramri phungni lon alun min ha kha alhana chun ni khada hin thongli rong mo an chiton ante atu chu thongkhan hun tling te lo te se e arang hading minung por kha an rangam te lo e tampi kha na thleng chul haya pi big me safety lane kan zawa chun New York City na ke ani ki kumkhat chunga an tuage kumkhat akhin zarkhada atombik nin hi popo hi chu gun violence and demo mai thai ka nak la chon thil fear nak inbo nak te ban to mo pakhat har nak epek hi kumkhat chunga zarkhada hi voin hi popo chu atlung le mang te atu he zarkhat chung ba kha voi kan han atlung te lo khaban to kha New York City ko jong kha tampi kha an him chang e pen hi nak pathum naga chun atu executive order rong ati ni somkwa he hopani kan ha chu mi ka se ni somkwa chunga he ki dang le in refugee na sia adang ram dang bob na por kha ni somkwa kha achimmi ka se ni somkwa chunga hin ki por kha tampi ren kha tun telo chu haya tu USC chawza rin tun na kha ka Facebook zong khan ki update te ku vun tu pa ton ni ka Facebook azam ni chang hu ka lai Elon Musk ni shrimin ha Doge minung pol ni kan tam pi US chawza ni an rak dai khan nak te mo e Democratic long kan rak silem lo Republican thokin kan se ka ka ban tu ka chaw e ma ba te kha hi rin atu na tak tu hi chu tu Trump nihin ba takin vun ka pi e hoponi rakti mi ka se
people achung zong tu kan ru na kan lu te lai te US and tampi athleng chimman to pen minil henga he fun che ta ko thalo mi ki se rintol present time rintol mi ki chu arang lo lo cha chen tu zan zonga mi people zong US zai da chang US vule chung free tu sko cha khan US athat da chun vule chung zong tha lai tia hoponi zu mi ki se US USC hoponi chun mi ki se ma cha chen US kong help ni US mi songa lo mi sia kan semin sa chiu mi mo kan thilong chiu mi ke se tu zan zonga lung sau te in na ji pakhat chung mo tam deu mo kan ru na lai nin kan zau ding kan sum na si sa tampi ka lo me asia chon ton na van chim mi tu I Texas le Mexico le border le kon van chim ma chon ni som kon van dia immigration le kan le chal ko si le te me tu zana atu na chimban to ka bro aban to kin kal ko la na le chal chana na van chim mi chong khan van pe ok le ke follow up question ka ti ko la je ma chong sang le mi pi le ni na chim mi hoi la ke mi pi le ni an mu mi ro na ke mu ning ai dang mi ve ko ti mi ka mu mi na ke ka thai mi ni khat na ma ka jama ko jong khan tlom pa te ha na jong ka ven to chap te la ye asia chon atu kha president kip ni hen US ram hiti president limpo hen mi hi cho an tlai na court than tim immigrant ke illegal immigrant pol kete a big and criminal also me hi sitik president kip ni khan mi ke phongning lo lut mi kha an mu ha jon tlai I court than ti mi kha thil thar salo to peng mi kha se ma cha jon obama halabang cho thai choban to khan di foreign ship an ti chete ma sitik Trump ni atu ami he zaida aidang thaimium mo zaida aidang thaimium la zaironga da atu heti amani ke achonya tuk milong kem aidang mi si zaida zai sada aidang amen lu ala obama tlokon mi ko lo zaida aidang mi se ti mi de kha kana fena der kan chim sa ta lo si se question thar tak se rong cho Trump zong kha rak tu ni kum ni rak tu le wa khan minung kha 1 million file long mo rak wat chan ha te ka se chun obama ka kum ret chunga 3.7 million rong rak wat chan ha te ka sumo adan na pakhat tu chu atu Trump hi ramri hi mi chu ba pi chem mi ka se ramri mi an rak lu lo wa chun ku than ding khan tom ve tin kha asko chumo democratic president pol ko chu ramri ka ki an dai khan kan tilai chu ramri pol ka kan an vun dai khan tika minung kha atom to min an rak lut an ku than ha khaban tu kha an cham ni khan chun khaban tu ku than na khan chan tampi pek nak cha in an rak lu han te kham ko kha ma kha rak ting ni ka se ma cha chun vun zo lo Biden chan ni khada atlombik thong lin thong rukar alutun mi ha kha atua hin chun thong kan han thin telo tikes mo chun haya ani democratic work ki chu ki khaban tu US arak lut mi po chunga kin an name deu ta chun na gan chima chun Joe Biden chana khan phungning lo in mo arak lut mi pol zo khan nak cha 20 billion ha da kon an di chu US dollar tax kan pen mi bakhe ka zo lo campaign ha kin vun aun ha selo campaign an to le wa kin tukum chu border kan open lai an ma pol zo khan nak ding cha ramri kan open lai phungning alut mi pol cha 20 billion kan phang lai tia chim ha selo how many bon pe han lo chumo Trump ni khan chun hopo US an lu na hi tleibak border hi thatin kham main khan ku thanak zong kha tangka thlom de di ding khase chulhaya ki democratic president po khachu ki ka hin misua kan tilai chu khapol na kha an rak zau ko na na te in khatluk in Trump tu hin ki an ngin ha lo Trump khachu gangster po ki afut bakin afut na aral bak na US gangster belte he adot diu na achimton mi chu
Venezuela le Colombia gangster ni US kan gangster chu mi tha tu kan chen ha te kan se ye gangster jo mana ke US gangster ka dot ni na e Trump chu chimen to ke border ke ramri kha tha ten vein chon hi ka ummi begin phungning lo an lu chin chap leya tui sulna ka ngemi na kha tampi ke ku channa i Obama ha ka chu ki ramri ki kan open vun tu ai ramri karlaga an vun tlain ha an ku chan ha te ban tong mo e US ni kan han ummi an ummi planin ku chan ku an ku chan te ban tu se e abe pi big mi ka chu ramri ka chat an chong lo kan angat mi sko ni Republican ni ramri a hin bitak te in thazangan pe deu se asia chon atu in ton an chin mi mo crime ke phongning lo kong kam van chim pawa hen nu jong kan rak kam van kal than te le kamma ke lai mi kan tikolo chete chin mi lila he Malaysia se jong India le jong a ken Malaysia so kan kal le phongning si UN kan lu khona bing kan he kan sok mi si de ka Malaysia kam da pem lai ti thang salo kan mo Malaysia ke jo ke kan tim mi mun kan phana de nga kal kan nak mun refugee sok ding kan kal de mi ke kan si na te ga mi ke ta chun asilam mang ten to ka khen US aphan mi po rong he ke mesi fa kam ma ban dok te en mo rak lut mi an si na te ga kam ma lai mi lila ni hen kan thai thiam de na ding mi si chu se lo en phong ning lo lut mi chu he te kan aw ti mi po ke mi ki po ke ai pe tlai nak na hu mo si lo wa mi chu ai dang ko da ti mi hi ka kan dir mun lai mi kan dir mun la hi ka USA phong ning lo lut mi suana ato mi ke mi na that mi tlai frame he ti te po pho cho kai pa lo a ho pon ni khan i from kho mi sa ka ma khan na por kwat kha chete na te kha tu ko ven chen mi phong ning lo rak lut mi rian tha den tron ko mi la rian pu ke po chom ro ba ka ra pham mi na po ke lai mi kan dir mun in kan dan na kum mo ti mi te kha ma kha ke be hal na te kha wang ka let kho lo ti ka du ko okay si sa na chimi cho ke a ho poni mo ke to Trump tan lo mi la vote pe lo mi po nikin tampi khata chun dan lak mi ke se e kan ni po zong Malaysia phung ni lo ni kan lu tak takau am han mi se e Malaysia kan rak lu mi kha ki Malaysia kan Thailand na kha rak silo chumo na chimen to pe Malaysia kan kan lai juin mo kan henga juin kan ngai ram thum na kan lai tia ram thum na ro chanin kal mi kan se e Malaysia zonga kan zo lo tam deu hi chu kan ni ko ram mi deu mo ma deu kan se ko chu Malaysia kan mi na ko chu nine atu US sinin kan bun zawa chu ram ki zala sum ko leng bak ni an rak fum ya ki an ra chu mo tikin sitiga ram ngai tu dir muinin kaban tu hau pau ki rak lut kawu nan har chata dia ki vun au na selo ki USP of man ki chanti lai lo e ma cha chun atu samsung ni chimpeng me chu kan ramahin phongning te in mi tampira ha sa siman sel phongning te in an rat kan duwe ati ton mi kha ma kha se atu Malaysia kan chun Malaysia le kan kir thana kan kir thana chun ki zaitluk kolram mi kan vulu zonga Malaysia ni chu kan chun ki foi tin mo kan chum ko ko chu kan tum ko chu mo e rong chu lai mi deu la ko ram mi deu ka kan cha khan ha zai man kha economy sia sipoji kong sipoji la adang dang ko nga Malaysia chau za khar na kha chupin kan pe khona lo nan USA chun ka ban tu Malaysia ban tu ben vun tak tang ha selo atlum ring kan tlum la lo kum ni kum thuma ke India la tuluk nak mani mi kan tam ko mi ka se katin ka vun tama khan ke rolo pin vung te vun tamu silo US system ba ka rok kaulai maka an phan mi ka se ni kani lai mi pol zong atua chamni hitin atua mi chu ke kan nei chu chiamo nai khatlen kan vun ru chan mi ka chu o ram do tu pakhan ni chun ram cha chun atu a hau kau
te ka kan vun ro chan mi kas ka we e ke kan thei thim tu kon han chim mi kha nan ti ok thawe lo kan mi kan tu khom mi le jem han phone lo we e a ho po rak lu du tin ha selo uso ke kan tum chan lo we a rok la ti kha ho pon hu khom mi kas ka si chon atu he atu ne ka chim tu kan te ice he ice an thok nu in mo Trump chana he red and tron khun ro ti ok ken o mi te tu tan zo ken betak ten red and tron e city cheu khate a beacon Los Angeles New York te Boston he ti te pol te Denver he ti te pol Houston le cheu khat mo he ti hum phai ball he ken tlompol te ke ikal na sol to ne te around so an mi kha Sanctuary City an ti te ka mi ke ta zetin da khika ram khwa chung min na po ke illegal crime to mi khin na po he ken that na conflict te an kal na ke zai rong zai tin na federal chawza pi ke zai tin na an kal kho ning city mi te ke akan zau tu cc akan zau tu mi pi ni ka benefician kho dong na ting akan chawza pi bakha city te ni khan no on lo hitim phai na te khan ma kha thil sin na ven kan fian khong ama si sa atu US USA federal ni atlai kan tiko na tain kan te state ni atlai mi te ki tampi ka rakumbe federal ni thongin nga ngai ki angai tuklo angai ko na ten atlom e federal crime ki abipi bitmi mo khaban tu han to lo khan chun federal thongin khan kal lo e federal thongin ni federal case angai lo mi popo ko chu federal sina khan an lang lo un tila chu US to pi ki registrar khan an lang lo chun state zong ni khin federal por kha automated khin kha information kan pe du an pe vin halo tika USA ke 300 lang million kan umjumo khi kan ummi vial te ke achawza ni amai ka dum dia athai chok veila lo chu ma ronga chun atu century state kan timi city kan timi po New York Los Angeles mo New York City Los Angeles Chicago di ban to ka ani po ke rauthang tiga ke miswa an tambak na kasi kamiswal po ka federal ni thai pi mi kan tila cho rampi ni thai pi mi upadi pa khat ka bur na selo direct in federal ve khat information ko lai ke an thai chol ko na lai nine tu ban tu gin state law an vun bur cha khan state ni khan federal po kha kanin pin halalo information e ka thong in na ta chuna ga indiana sia chun indiana thong in ma za chu pe ma za chun nom tu ban tu ka indiana ne federal pack lo khan chun federal ne thai ko vilai lo ma ka se ato ice ne khan chun state view ten sia city view ten sia ki thong in atlami mi sual na mo case angai mi popo kha federal sina report ra kan tu tian tin ha anupul zong ni khan democratic pol zong ni khan kanin pe khon halo kan ni chu nan ma na no kan zulal lo ti an chimi mo e New York le Chicago he rang mi an se California kha chu khat pin cham khan dong ngam lo that bin gu zo man lo ani politics an thim nak pa kha chu atu California kang ronga kan te ma ronga khan federal bom na kan nga su le lo an te atu Trump updi chom mi po ke executive order chom mi po ke public in an alnak pakhan mo kin mo theng le lo rong cho an ha salo atu mai kang rong ni bom na verte cham ni kham na chun an di ko lai ma khan phang ziri mo California ka cho fak pin an chingam lo na New York tu ban tu Chicago tu ban tu ka federal bom na ka tu lo se cho kan her lo tu ban tu ban nom nine cham ni tu min ha cho ki kanin pau sun ha e kanin thai sun ha khan chun federal bom na kanin feedback kan ha lai tia ti mi ka se e hipol jong he chikha chu an vun al ko lai nai pakhat harnak California bantukin harnak vun tong ha selo cham cho za chen an ki California bantukin ti an ngam lai ka zum lo e chimno nak cho federal crime and federal sul nak an to lo pa we state sul nak an to mi an to state sul nak long to mi nak cho federal ni kana thai ki a thai ti kon ha lo ma cha chen to
kapur khatam pi tu thongin ha anum ko na ten fit ice pool yan thai thon ha lo se le makha makhironga khen ice ball tu ni khen kaimani ka thai to ka mo ma ronga khen an kheti minjazin kha am pek na lo ronga khan ice ball tu lila ni khan amma te khan minung an gol changan te amma te minung an gol te ronga khan ke aswal lo mi na te en illegal phoning lo arak lup mi minung jong kha am pa pok be na ma te ka chon amit an chim out that lo an tlai chi na ti bu tung phai jong kha aum pa la cho da thai mi na se ma ase kawlai e nikhat nikhada hin athong len kha mian tlei leng mang hai mo ma changa soi na ngai lo mi tam pi khan um kau tia an zong yan chimi e khi an tlei min ha chunga hi hi chu hi za hi soi na ngai mi si pending removal mo ma cha chan order rak mi si te kha an cho chilang mang e pending removal la soi na ngai tia an cho min ha kha an tlom te ko min chimen to pen khaban tuk stable ni khan federal no khan zulu cha ke ani mi kan tila jo khatlain channa kan to an tilo wa khatlaya an hum hak mi minung ha kha ani mi su lang mang ve poi se nak pa khat khan khan asia chon mi hi kong he hen kan ma ka kan thai lo mi tampi lai na ten kan thai to ka lai mi abi kan chin mi ka ti kai te ko sin le te ma he cho atam bi ke cho phoning in alut mi te refugee he ti silo silo pa kha visa na or visa overstay na cha bom ko na te mi ken na ka cho asylum and so te ka asylum song mi pol na ka cho illegal and city lo ti un pai ke me kin na ka cho debate vo om le te ma se te ka kam ma chin mi ni hin te khiban to khe khin iton swala ti ok o mo aphong ting ten te alut ko mi cha khan phong ning lo lut mi lam kha cho kan ma chin dong lai mi long song sa la kan an kha di ko cha te na ten phone lut chang na ten citizen sa lo ri lo mi ti ben tok te ke green card long hat lai mi ri mi ti mu phai na chang te me hi eyes operation an to mi he kan ti ok kan la to ko ka sa ti mi te kha na thai tok na va kan chim chi la chimnu nak chu veis le te overstay visa ha cha kin ti nong ma ti ben tuk muslai se ke overstay selem lo kan te citizen asri lo mi kan ma hi ga phongning te alut ko to na ten citizen asri lo mi ama khin ha pol cha ama khi pol ke tam pi kan ri cha khan te si si mi hin na pol cha khin te mi hi eyes pol he ton so na an eyes an lu na pole copy de on sin hala copy de hin kan ve te dalas na kan na hen lu dalas so lai mi kan tam to na se houston kan he an lu te mi khi bin to kan te ton so la khin ti nong mi phun se mo ti mi te kha asilo ke fyang ten ga chim ka le mo asilo rong chu US to za ni phung ning te in lang mi minung ga cha khan chikhat chu itong suan manu silo document kan pa chan ha kan chun te ve an kan thla chung ko lai document ta chun da driver license mo ID mo US rak lu na mo I-94 mo ti ban to kha pa khata kha book te kan ve kan pi khun ha kan chun an kan thla ka lai an kul ta tak mi kha chu misual la phung ning lo in alut mi bakhan kul mi na kha se kan ni pol phung ning ten alut mi pol kha chu ki ki athin phang min ha kha chu ki phat nok shum shum lo ti kha tu zana fyang ten gun chim chan da ga du ga rong chu khaban tu chiu khan ha zong ni cham rem lo min ha zong ni khin te kan ni pol zong kan ku than di la ya bang yan te sul na kan ngai lo po po la phung nin ten hi ka kan po po khan chon ahom han khi aho chawza han ki ti o kanum lo chawza zong ni an mati ding in rin an chun lo mi su khan ko mi na ka ska se cho tu I immigration ko nga kan hallo mi rong rong en kan ma bi kan lai mi ni the otha ko ti mi van chap ding na ngai ma adang topic kan kal hana atulo lo se hi chu 90 days ka chu aho poni kan ha ka hau ka wi mo e ta chun na ga tui welcome course ti ban tu la refugee resettlement na kha 90 days ka chu lung southern ha ta ri kaun hau si e grab chiman tu te ka facebook zong ka chu pa le ka chu pa ton mi chu
election liwa khan President Trump ni rak tong khong silo he refugee kong himo kan chimman hai khurwa nak song ki avung nei khong ha tia ka chimton ni e nai kan palapol zong ni king to Marco Rubio mo Secretary Rubio sia ato Homeland Security Christian Nom sia kaban to kha asi ko chung in kin chajang kuat funjong chotmo kha line mi kan kong program mi kan kong kha tampi kan chim kho kan chon hin som ko process chunga hinte line mi kan kong information ha ka tampi an ngai an thaya kan chon e bom tu tha chola te ko zo ko zum e dai to bin vum ko chu arak thalim lo zetin da use chawza hi kan lim khum ha lai tikha fakping hi 90 days chunga hen som ko chunga hen ren fakping tun ni kan ngai tu kha ban chim ga do 90 days van thiên na khen zai da salai dia na ro atu leo a chol chak neng na he zo te ka khen a big refugee ge hona prediction de chim chung kan dilema ke ke zup naga chu hin 90 days a he atlompal chu lakaun halai e ta chu nage akal lai an nei tuk min minung hak chu alakaun halai te ko zum ko chen tui fly po van long por cancel pek min ha in 90 days nuwa hen ani hi first an laktin halai te ko zum e chimen tu pen in 90 days chung tu hen kan chun khomi chu setin da chawza hi kan lim kholai tu kha zum bak ding si 90 days di dung tuwa Trump hi chu tam chu la lai lo zum ko ani he immigration system mi thatin rem adu cha khan te chun apoi nak chu refugee hi lai mi long se phone lo chu mo atu data ngai chu kan nei lo na ten US chawza mi da kan vun zawa chun refugee ru mi na ki Rohingya ken si chu kan ni lai mi na gen ani Rohingya ko ki refugee la har na ka tong mia ro de na ki mo e to Burma Act anti bantu na zonga khan lai mi min pakhan man chil lo chu lai Rohingya kong chu tampi ke chil chu mo ka bantu kan se e kan ni lai mi na en Rohingya ko kha athai de na ban ti lai e lai mi chu me hi lai mi kong na van chim jau khan te nai te I ama ke ICC ni warrant to ding den just in hal na an to zonga khan lai mi kong kha ruanga khan rak silem lo rakhain ke wa Rohingya ti tu na van chimi Burma Act te po zonga khan Rohingya le current le do na ke thai in sala lai mi he lok chun kan rak lang to pri lo ti nak se ko he la arwang tam de hu cho Rohingya ni ke in kin Burma ke tom de cho an kan thai deuh so la se asia chon atui nang cho ro chana na ngai ko tin na se ko na ro chana na ngai ko tin na se ko cha si ro chana ngai pathian sin tu khan te cham jong kha hawe president cha jong cham hawe lung anim ko na ding cha chu haya Biden chan jong khan atu US Malaysia se Delhi siamo tampi kan andra kha ko chu Biden zon khan vukti alak bi fan halo chumo kan se atu president Trump tu he tamdeu ani he krifa he tamdeu US lunas te kadu mi ka se ke CCN amo se danga dik se krak chimba changka to Obama ni krifa zeza dala Muslim zeza dala tibantuk la Trump ni Muslim zeza dala krifa zeza dala tibantuka CCN rak sikal ro tima krak chimmi ka tekan se President Trump ni hin krifa tampi hi USA ram has te kadu rak tu ta tak mi zong ka se to zong he Biden ka rakai ko selo krifa nagin Muslim ka tamdeu ka alak pe ko na lai e kan ni krifa hi tamdeu ka kan lak lang ma Trump tu hi chu avun on chan na he krifa tampi deu ka kan lak dila tia ro chan na ngai ko lai me chu krifa tamdeu kan cha kan te se asia chon atu lewa I ka ram chonga chon ma cha the immigration ka betak te in akan ke thongpang le muslim ma chon atu lo te baka ke alin sa cham tia ro mi cha tu Russia le Ukraine kong ka Israel le Hamas man ka tlom pam van dai pa tu he Russia le Ukraine de le de so le ma hi kong he
atlang pi do kan van chim ma saw sila tuni zonga kan thlompa thongpang ka interview kan mun to lai zong kan ro lai zonga kan thlompa te ka van so pa e atu kha Trump na ni chon so Trump ni chon pheti ka thai to kap te na tu a Ukraine lu loading ma chon rakap Ukraine a US rakap troop loading te haiti phum phai ma chon Ukraine ni hin atu Russia ni ke eastern lay east Ukraine lay tlompal alak mi balai pol ke asung thai khong Russia ni ok thai kho men si ti mi hoi deu khan negotiation te bru anak ke an thok te khan ke mane chung ka mu e le me hi si tiga hen asung pek chia phun yin hi bru anak ke ai thok ko lo mo Russia ni te na ahum ko lo mo ti mi deu khan kan ro na ban thok usila na mu dan si sa thong hila kulin hi thram thok le rong khante Russian te kan Ukraine ka vun lu hon hai Joe Biden la ato Congress and siamo chun laya ato European leader hritu ko zong ni ke kharunga kan Russia da chunga kan tin hong e Russia palai vel te kan ramen an chodin ha chun US song ma khen Russia e ambassador an sia palai vel te na ka an vun chodin hai Russia ka a chon chun kan rak chon du lo e tu chu President Trump vun ka ye a hitin nuclear power ngai mi Russia hi Iran peng nak in dei na kan ser how te avun ti atu thakhan han chu ri lo chu mo thakhan han ba ka US chawza la Russia kan ni tong te kan se atua chun European Europe free to pol ni kan kan ma kan ni tal lawa an ti an buai ngai kha e cham ni tim mi khan tim mi cho adang ten ka chon ve tan halai an du na kha ka ha tan halai ti kha abo mi ka si direct pin aram lo mi minung na kha chubai chung vu chit ter chol ka chu khode lo chu mo e hopon sia ki pet na ngai mi minung na kha ki light wen kan vung tok zonga ki ave mi minung na kha adang te in va thenin bi vru ta na khan hau chu ka zong kha an lung sau de kha hau ju free to an sia Ukraine sia mo ta kan se Marco Rubio ni tu chuna vun chim na khan chon ki dai nak negotiation mo zai bentuk deal da kan tulai zai bentuk pol da kan ni chaile ti khachu ki zapi thading ja vun chim ngam achim du ri lo zai pol da tal lai te kha achim du lo nan Russia ni kan chon adu naga atu yu ki ni tu ra kap vel ti kha ma pol kha chua di chulhaya Ukraine zong kha election kha thar tu chan jang ha se te adu Ukraine hi 2024 mai tha khan election kha tu ding si chang nine President Zelensky ni khan President tu kha election kan tu kha relo rala kan num te election kha vun khin sa pek na marong khan tu cham zong ni khan adu na khan chen Ukraine hi election hi ngai na slo arong chu chamla Zelensky ke tompa de ke ani thai thim tuklo e arong chu avai khan na president rak tu na khan Zelensky phun chon rong khan impeachment rak tong chu mo ma pa rak mi ke si ma kha phin lo se lai chu kan putar chu me te khan se US chazan US to Marco Rubio sia JD Vance sia mo Zelensky la chimpol khan tong jong na chun tu chuna khan Russia minung na kan tong na tu chuna an ton min hai an chai mi chu pali khan chai ma an chai khau mi khasi re pakhan nak chu atu US la Russia ambassador mo palai vel tin ha kha chan chang na ste Russia minung jong kha US ra chan chang na se US palai jong kha Russia chan chang na ste kha avun chim chun na pun hi nak chu hi dai nak Ukraine Russia kong dai naga hi asi ko chungin kan zoom lai tika ki dai na acho khona dingja thimmo minung kha phui kan sai lai tika ani timmi ke se hopel ani tal lai te buntu kha ma pol jong kha bun ki ani ro chan te lai atu cha ram thok te long ke se US on direct in Russia ka chuchun ki tu an tu ha chuchun ne pack house na ka ta khau te kha ase khau de ri lo chun
Ukraine zong kha chu nasung hau hi na tu hau tia direct in kan US zong zong kan an ki chim khan ngam de rilo atu he chu mithar bagan si chumo cham chaw chu mithar long ten si Ukraine zong ni chonbal lo Russia zong ni chonbal lo tika ze tinda zaida ndu naksi tu kha an ko chumo le ko si i chamni alhaina vun chimi chu Ukraine achok me medra ma kha 50% US ni ngai khau silo ai tha te Ukraine he kan kil ven lai tia avun chimi Zelensky ni kan chana du lo te kan se ato Russia ni phan big mi atal mi chu Ukraine he NATO wa alut solati kha aphang big mi kes kau e arong chu ki Cold War kan tilate Cold War arak di la ya khan e ki min thut nga ngai chu rak umlo tu chim ha ding he Russia ni rak timi chu NATO hi ram chaptil ha satika ki rak du na khasi kha ram chaptil ha ste adu na kha atu UK secretary sia US secretary mo couple ni khan anlung rak tin pi ngai arong chu rak kha rak dei chu sok sti khan du cha khan nine final agreement final yi bachana khan chun kha an rak tal ti lo nen Russian khan chun kha rak ko tia atu tiang an chimpe tu Finland la Sweden ni NATO lut mi zong kha Russia cha chun ke andu baklo mi ke se rong chu Cold War e 3D kan tu mi mo ke bachana kan ngai mi ka nan bur NATO ni nan bur tia ke so phon na kha se NATO nen chim than mi chu kha NATO kan kaula la ti kha ahom han min thu mi kan lo nan ni Russia la Germany la the US secretary pa nan ni ke nan lungdu nak nan chim so mi ka stia abun ti mi ka se chon Russia zong NATO lu kho NATO members kho dinga hin ke ahar ngai kau ruang chu Joe Biden chan zonga kan mun zo lo vai kan rup yang hala tia tu chim chu ta chu naga Germany ani ton lo zonga kan rup yang hala ti Washington ani ton lo zonga kan rup yang hala ti e Joe Biden rak ti me cha nan ral hit dai ta salo dai nuwa e membership ko hi kan che pi tin halai ta chimi ka se e net Ukraine NATO member avun lu ba khan chun Russia cha chun adi ve ko ki an phom ta takko la rapi puthun na ka chokam lai kha rapi puthum chua ding kha vale pin andu nga ngai nga mu a begin US ni rapi puthum na ka chong ha ding kai andu sum lai lo e atu NATO member ke somthum le pen hi nong chumo anum me somthum le pen hi chunga khin atu Turkey zong kha tal chu Turkey chu to Russia khoi chabak pakhat sumo e Ukraine vun lu dinga khan Ukraine NATO member vun lu dinga khan zetik mana Turkey ni ali khana te kuzum lo Turkey ni min athu lo khan chun alu khawle lo chul haya USA hin kha vun ra tha slo president ama nolin chawlhan nak nol kha ngai lo e Ukraine lu kho na ding cha NATO ni kan US an chim na lai president ni congress kha thi athai ter na lai congress ni vote an thak lai lutse antilai mo lut la sen tilai ma congress ni bachaning kin president ni min athu ding ka se republican tampina chun Ukraine NATO member asing hadin khan du velo e kachim jabang in ke Russia cha chun adi bakhes ka NATO member vun lu ding khan ma cha chun chamni khan cham cha pieta ke ko kan khan pieta bak mi minung cha kan te Ukraine NATO members ding hi cho ke ache khawde rilo ate secretary to defense secretary zong kan ke atatak ache khawmi silawe te abun chimi ke se e andwa chun Biden chanjong kha ke anrak puch nga ngai lo chumo anrak chim ke betak ten rak chim du nga ngai lo chu rong chu ralpi pathum na khi a thau ta khaw men mi ke se NATO member vun lu dinga khan chan si se lo sia chun
Trump atu President Trump ni hin adang President ni hin chun Biden de poloni kan Russia Obama chalo kan Crimea rak lak leo zonga kan Russia apel anti Ukraine ka te kan andir compete afoi na tu zonga anrak de kam na ten President Trump he aidan nak chu achat la that chu mi se ani chu Russia ka apel ati tuk lo na te khan atam deuh azau mi chu mithian tam tuk chang minung tam tuk nun na aliam chang ti deuh kha chim lama mi si te ka minung tam deuh an minung nun na aliam lo na dinga Russia kha tam hau pau ni tam deuh ni pom kho mi chu Russia Putin kha apal miswala se mithalawa se ti kha tam pi ni pom deuh mi se matika ke menung thi di lo na dinga chon khaban tok mi thalo pa jong kha tlompal te tai na pe a haw ko ti deuh ke adi mun asuro ti kan arot mi kha tampi si te ka khi ruanga khen Ukraine ni hin anram ke sung nak tu ania ti te ram che mun che khat kan lak chang te ka ma kha atu I dai na dinga chon ma kha ram sung na ding na bu se la ma che cho affair ko mo ke te athami samo example la kam maram na ke vai si tar vai si le te ram mi vai si tar se kan chin ram na ke athong de mi swal de ni ken rak ra se la an thon de ro kan la se la dai na ar kan sar piak mi ni menong ni khan an ni jan thon ti nan thi di lo na ding ami cho song nak pe ko ti um pai ken mi hi khe cho Ukraine lei cha chon a foi lo mi si ve ti ka hi ko nga kompal te la kan ro chi chap ta la si President Trump ni zeben tukmo propose atu la dikha ki alam ter lo cha kin ram sunding mo ovun chimte lai silola zeben tuk pa khacho achimte ko lai nan kan thai khau relo ite ram sung nak ter vun chim avun kalpi sola kan chon affair to fair lo ngai te Ukraine cha e ki kan man nagan khurut khawde mi tampi long te kan skawi ke Ukraine asung lo ding khan chon zoom te ko la te ko zoom chon Russia zong cho mi chalo na se tia ki van nam leng mang kha a chance te lo ki pa kha chu adai nak ding cha mo thi pa kha chu to pek chu a haw ve ka rong chu super power pakhat si chu leya kha andra kha mi kum thum lu cheu chung an kham mi minung je za dan thi chang mo chu leya ram je za da rok chang ka Ukraine ha chu anga ngai te ko lo wa chun alhana Ukraine ki vale chunga corruption mo em huna atam big nak ram as chu ma kha che ki democracy ngai nam va si zonga khin em huna kha chu atlaw kho bak lo atu zonga congress la Joe Biden ni 200 billion kan pek na chu mo nai ve Ukraine president ni kan chun ke 70 something wrong million 70 billion wrong lo kan sin phane chan chu kha zo lo khoi ka da ke 100 billion chung mo atlaw tampi chu NGO wa kal ko lai NGO sinin bom nak chan nga ko lai nai how many report kan pe de lo chu mo te kan se Ukraine jong ke an rak ke em hu na rak tam tok ma cha chun cham ni khan ke a phi chuk lo chang se te kha atua hen akal pi me ka si dai na ke Ukraine jong kha sochi ke herachun sochi bak chang ding ke vadir kam lang mang na bin mo hin na rok rol he ni chuna to ding sala te ke sochi bak ding Russia jong kha sochi pa chulhaya khwezai duna du nak ta tak asi tamu hal kha chamne kalpi me ka se zai pol da chamne propose atu le ti chu ke jong ka ha mai ve ramo na sung lai ti ha slola economy ba khan na sung lai ti ha ai achat bing na ani chai te ko la ta ka ro chan na ka tu Europe fru tu pol jong kha ani ta te ko la dong na khan chun atu lo se chu chamni khan itel ril hau tin hai ngai chu chiang ngai na te kam pa chun ani tel te ko lai rong chu Russia ni adu mi chu Europe ni siposit dan tan nak siapa khadan tan nak mo Russia chung an chemi volte ki arit ngai ve US ni Russia da tamlak te dan tan nak chapia chun tu EU po jong ni kin tampi kha dan tan nak an tu e khapo kha Russia ni du mi chu la thandi uti kha du nak se
dong na chun Europe khri tu ko jong kan ter thi lai chat bin na gen an che ti ko te ro chna ka ngai tu cham chunga hin chun dai na chu chote ko le ta zum na ka ngai ka he se cho tu he kan ro de mi atam pari e topic tang da kam van lut la e tu lewa kan zo mi pi na ikan bro na ke share na ken tha dang pe kan zom cho plampo te comment ka van zo da la mo koi ccn he delay deu an tam hi apai deu e okay to se thang tu lewa chen mang khop leng la lai ram thang hi an be ngai anuam bi ka karo an fi man thiam ke ma kha cha tha koi mi UNHCR hi ta phit thai do simo zaitin amhu ning win kan shom to se ti se UNHCR phi na kong ti sala UNHCR ku chu ani UN ni service ta kan te cham ni kan chana phi khaw lai lo chul haya tu refugee lak nak jong khi US updi ra cha kan te cham ni atha khaw fun la lo chun hlein ka mun chima chun tu USAID jong khate couple jong ka cham ni a phi khaw lai lo e an rin tuning tu kha ke America mi khase program ke hi cha her lo hi her tia ama cham a policy a ke mi program tu kha e avun kalpi deu te lai e UNHCR cho cham ni no pakhan ngai lo a phi khaw lai lo chu refugee lak nang jong kha lak te ko lai lak chan te ko lai tu lo se chu suspend atu chung mi khas USAID jong kha cham ama nolin phina bung ngai lo congress ni thatin 1998 khan andra pasang mi se phi ko lo ka hin boy thong te mine tax a pe lo mi hete apoi na lai mo chun ani leng fall na mo binabia sushi kan ton w2 kan ngai lo tax a pe lo mi 1099 de por ke tax am pe lo tax ta te follow a chun ti do na nak sala che musi ko lai tax pack lo ronga dan tat na ngai chu ta chu na ga te rin na tu na chu tax na pack from how company pa khal rin na tu na chun te nine chawza thailo mi rin na chun tu khan chun chawza ne rin na chun lo ti an ro ve ko he nin kham khan thailo cha khan te tax na pack lo zong khan pe to na khara bum tuk lo nine chawza thai pi mi company na tu na chun tax pack from how mi ka se e chawza cha long akin rak silem lowin atu in chok nak moto chok nak te ban to kin tax pelowa chun tax kan pelowa chun credit kan ngai bak velo chu ma cha chun US a pi big mi chu credit chat his ko credit chat lo chun moto chok in chok te ban to ke asi khalo mi khisi cash da ke milen kan ngai te da lo chun mo e tax kan pek mi kin kan na kan credit li la ke bo mi khisi tax pek ka thab mi khisi okay si cho na tu cho to na ko van chim da kan Israel Hamas kong ka van kal taw si te atu ka Biden chan in Biden a cho lai da wak te kan ceasefire ka ke dai na ka zar rok chung phase 1 phase 2 phase 3 kan an thlan ni phase 1 ka atu he phase 1 a kan leo si te ka marsla za tik message ni ni message ni ngam si ka kapal comment de marsla thok le khan ma kha adi changding se atu he thong thlami kha adi lakhan an thlar in hala ma si te ka mi Israel Hamas ko nga hin Trump ni hin abe chim nak long da ti lo wa chun zaida a hlain ato hlei mi ti mi be halnak mi ma kha te kha zaida a hlain Trump ni ato mi ti mi te kha na ra kan chim chi la maka Hamas Israel Hamas kong a hin na mu dan zaitin da a phicho asi te la atu an kal ning hoi kan la tu le am buin ning kong rong khat lom po te update phun rong khan ra kan chim chi le lo le te si se US US ke O1 hite how paning ngai mi ka se US ni green light epega khan chun valai chung pa pau hite US ni green light epeg mi ram pa pau ka chu anin nuam ke an hlothling deu kan tilai chun tual ha te atimi US nul ngai lo min ha ka chu ke prung nak chu tampi khan ngai chimnu nak chu Israel chung zonga he
chamni kan chon atu chu green light pek chang na tu zarkani khiti kan hu zarkani a chamni time chu Hamas ni nan tlai mi minung viol tin nan thla din ha lo zartini thlai di hlana nan thla din ha lo chun ke nan chunga health lakin mo health in ka ong chang lai adu mi po chu chang se tia chamni vundi mi kisi atu zartini kha lon chang e chamni avuntil chan mi chu kha zartini nazi hlen he lon chang ma cha chun Israel na du mi po po to lo na tu mi po po wa kan bom chang lai te na tu mi po po kha kan ha vai kan lung kan tling pi chang lai tia Israel ba kha adu mi to kho ding in chamni green like a pet chang ta kan se Israel chawza jong ni kan an li chan mi chu ki kai mu hel kai ente ma jong kha tlompal chu na ong chang ka lai ente chimnu nak chu alhan nang han khan afak deu kho min chang Hamas chunga ki alhana chun Joe Biden ni khin Israel ha kha ki Hamas chunga fakpin khin raldo na kha tu rak du lo me pian thilai tia ti chu hlaya dang anma foreign policy ko nga khan te Joe Biden ni khan chun Israel na kha atlai rak tlai na atu chu chamni nan du mi pau pau to lo nan tu mi pau wa vậy kan bom na lai te ta chun naga do na selo Israel ni tangka chu za chu ke her tia chun chamni pe kam na lai e chamni atua ming ngai chu lo na te in ki alung clean pi chang ha Israel kha ki green light pek chang ha ma ki Israel cha chun thong tha phokse Israel ni Israel ni US bom na ki an her ngai lo an her big mi chu international level support về bẹt lẽ lung tin pi mo cái khăn hẹp bình cái sao Israel cho rum cho an shum nang pat ko jong ki Hamas don nak me mena khan chon apam han pam cho kitlo ke shum nam thami le ra ka tha ngai mi an se ke US sin an hẹp mi cho kan mom na lai kan chan pi na ti an ka in chimi ka ma ka Israel cha chon an za ko se atu phase 1 atu kan ke an tlai min ha menong zan hi leng te zan hi leng sa tu cho makha an thla di rin ha lo le phase 1 ka makha ve de ka thla ding ti se an thla di na mana phase 2 a kan Gaza in Israel kap chwa ding ti si te ka Israel le ke atlampa te ke apurda de mini chon Israel ni in phase 2 he chan chawlang te lo la zai le zai dak an kol te la ye alamun ko la ye Hamas an pa ti khan pakha khan an chwa pi than la ye letiman in phase 2 he an kal thai lo ron cho Gaza he Israel ni ra kap ni chwa ta ka ti mi cho ase kholai lo ti mi he atampi ke analyze to mi zong ni khan an chim te ka mi he de zetin da na he mu vening se say Israel Prime Minister Panikin Hamas annun reading rim ka du telo Hamas ke di chang ha sa ke khom ke adilak bagin kin 100% bagin Hamas ke chim chang has te khadu mi ke se chiman to gain ke Hamas se rem nak the chairman men ne kut tlayen kadang ve ka kha Israel ya ti mi se aselo Hamas mo an thau chan sulai ya Israel cha phan bim ke se atu zonga avun ning dio mi ke chu ki ral an tlaimin harong khan ti minung sul na ngai lo an tlaimin harong khan Israel ka avun athin ka avun thu mi ke ska e Hamas nen tlaimin minung vel theka tha din ha salo an thu chim chim ko na ta ka zum ko e Hamas la ISIS ka ban to ka chute Israel la Jews ta khan chun tha lo wa chun nga lo ti ban tu lum put ngai mi khan se tu cha an thong tla pol cho an thong tla pol van cho da na ding cha an to mi se di da khna hep na pom kho ve ko te si chimmi ka from ve rong cho Hamas an tho chanding ka Israel cha chun lungwa chawhan ding ka harmi se chawhan jong ni timlo 100% bani ka than hala ti ka se ni Hamas jong ni ma khan thai se lai cho adi la kan thladun halo mi khate se atu le lama chon Hamas cha chon khel hein chan than nge ve lo mo sia chon adang to te to ro ding mi tampa chang ai kan chan kha kal pa ngai jang he atu cho kan Burma ram kong te khan tlam pa veng kyu than taw si lo
refugee thang salo khan atu President Trump chawza athar kaima ni ka thai to ka chun nangma ke ma dong khatlom pa cha kana ko pa ite ma kha ke Trump ni TPS te ke sula Biden ni arak to mi kha adi marsla ma sia par thla adi mi kha kum khat extend atu ite ma kha pakhat te long kha kaima ni chhi ti ka wat mu kho mi sele ya koram e DEI program in 45 million kong na ha cho an chim le ni te ma kha ke pek lo ding hai ti bum phai ka si de ka atu leo atu sining hen kan koram Burma ram cha khen Trump adiam mun he zaida asing ha ti mi ke makha pakhat atu I temporary protective service ti mi da lawa khan zaida mi Trump ni kan Burma ram hen a policy sang ha tia na ro mi ma chon kan thai lo mi na zapi Trump ok na ngai dak ma oh see President Biden ni mim kuram mi cha khante jang fan na kan tila chu emergency order ka bun chuai President Trump zong ni kuram akan phil ro ti na ten ra kan phil lo maka at the time tun tu kan tila chu avun shelter dewi ka thong cha pakhat si e US tawza nei kuram chunga ke thinung an ngai ri ko tin kha avun lang cha khante ma cha chun kan ni po zong ni zetinda US tawza hi kuram US to za thin long ko rabi chin chin atia izum chin chin din kasi anai jong ni US senator la dang po mo an ton mi na kha ko ram min in NUG sia Dr. Sasa Indiana jong in u thang thei ka pa thang thang pan hani an bat ton ko nai te kaban to khatam pi ka to kha haw chun atu President Trump policy ahin DEI hi afut bakin afut DEAT minam hu bakan chon zaitin ka thala ti kha abo mi kasi e ma cha chun DEI ni kan thil tha chu tam bi kan to ko an rak to ko lai ko ram chunga kan te e cha chil min ha kha kavundra pan ha e DEI in scholarship nga min ha kha lai mi kha kampa kan rak ve ruwa e lai mi katin kampa anung ko na te in 45 million message kai adang atang min khadan kaldi mo kaban tu jong kha question ka tampi halding kun me e thil kan to mi a minung pakhat pan hi chan han nak chu peng kaulai na te adang amo hello mi a tang ka tampi khan han nak rom ton cha khan te e apple pakhat ni adang apple achia mi pakhat ni adang te rin ni kaban to kan se e President Trump zong kha ke ato DI program in slowin adang tuin kante mapol tu kha bom na kha ato according vai kan ni po zong ni kan zoom ve ka how ko ram hi mo kan philo dingin ni chu DI chu ato Africa le an sia adang ni South America country rampo na zong kha DI ti an hu po kan chan an thathloma DH arim baklo mi US Department hani DEI timi an tha kan chun ramdang lei DEI chin chin ka chu thalo okrim khrim ka rak thalo tu Trump a policy kan zawa chun DEI po zong hi ka tun ka chiman to win thandak an to mi rak tampi ko na ten minung moral issue cha khante tam tu kha ni thak chu ta chuna ve LGBTQ kong hai mo promotion ta tam tuk an chim chun siang in tiang hai kan falte tiang mo hello an chum pyong min ha kha khaban tu tiang kha an tu mi cha khan ma ronga khin DEI ti kan pu la chang ka te khalong ka kan mi thlaman chuang chang President Trump zong khi DEI ti pu la chang ka te LGBTQ an rin tu nam vel te kan mi thlam rak chung e ma cha chan atu ral kap zonga DEI ka tha phir ha chumo DEI kan tampi billion an dila chu DEI program cha khin chun adangi education department zonga DEI atu 370 million baht DEI chan hanmi an thap yang na chu chimu naw chu ram chung lila ram mi cha thanak atuang ha ding e DEI program pol zong kha an thathloma khan chun ramdang lei chin DEI program cha tangka vepek din chu ki an cha chun ahar sia chon
Biden kan be hona zelo khan van kil do chon Biden ne hen aidan tuk na tuk la lo tin na se ko cho Biden leo I ko ram yam policy kalpidan la tu Trump kum khat avan chap le man hu azai achon lai lam chu va thai se lo ite ma ti ga hen aidan na tuk la lo la te hin ma kan ram boy na kha zai atun to na chimen to kan zai ate to ite zonga US kha bo chan lamang si ti ka te ma se te ka tu kan ram boy leo atu ka big income ma chin mi kan har sat ning la ka ral kong I kam boy ning te pola hin Biden chan leo alon che kum thum kum li ban tuk te khan atu hin nu zong he a fiam che hin kum khat chung zong he a pe ri la tin ak se kong ha chu atu kolram kungan chima chun China khite teluk kong khi chimchilo thalawe atu President Trump ni teluk hi betak tin avun rank tin halai te e avun rank ha chun kolram zong kha tampi kha vun dal chi te lai e ma cha chun atu hi chu an bui tuk leu kha site US cha kha Ukraine mon ti Israel mon ti kha kan bui tuk hi tompal kha avun dei diu huwa dang kolram ti ban tu kha ke avun pe zu te la te azum nak ngai e kolram zong he Biden na chen rak tha deu te kha la te zum Biden chu kumli chungbak rak ke ama zona ama tang baga ke minun hai chang mi sumo minun hai power ngai na ka se ni ama ko tam President Trump chang ni mi chun te sia President Trump ni chun pa kha chu to te ko lai teluk rek pa in mo teluk rek nak cha mo pa kha chu atu te ko le te zum nak ngai ko so se sia chun atu DEI na ti la na van ti pha to ne te eka US mi la klompal te atu hi konga tam do azok mi ni chon efficient song ai ko na ten tam pi US lo mi la ke hi konga ta thong pa azok tok lo mi ni kam van efficient do na dinga DEI ti mi chu zai da si ti mi te kha wa kam fian ta la zerwang da Trump ni in mi he to rong a ra ti mi dong cha klompal van pe chi lo ta la te si sa DEI ti hi D hi diversity entity diversity to chu apun punin icho phun na cho mi background ran nak ta chu naga nu tam pa tam ki adang minak tam Spanish ta ki phun a cho nakha maka diversity ni vun ke avun khop mi ka si e ki diversity equity ka si equity hi ke rian sangmo ke pakhat thotin nak deuki zetina ke thotin nak an pekhun hala te bantu ki an kalpi mi ka si chun inclusive ti chu I ki inclusive ante hopo itel ko nak ka background via te itel ko nak arak ki ani tim tu mi arak that ko di ai ki mo nine kapul kha ani tin mi nagin an tu mi kha avun adang deu nak cho ta chun nagi tu US ni betak te nakalpi me chu LGBTQ right ki mo tu human right ban tu ki avun kalpi tu tiga ki human right akin mi phun fate hub nak in ki mi phun fate hamo a hub komi nak in kin keimo slola nudok padok deu ki hub an ni vu hub kha an ki an kalpi deu ma cha chun atul ra kap na zonga kin thim nak ngai in training ngai in rank sang kai lo in an ma kai an si ronga lesbian an si ronga te khaban tu rin sang apin min ha kha tampi kan rapom ta chun naga meeting ba khadan thulai o tu chu bei LGBTQ le an run nakha tampi kan thai kho lo ma cha chun khapol tampi kai na sa te ban tu kha angun kalpi ti ka khin thim na kha tal ti lo thim nak la ama training ki kai ti lo in khin anma an sinak men in de ma mi pun sinak Asian sinak men Latino sinak men kai sinak men in rin kan vun peng ha te ka khan tampi kha no na kha pe lang mang atu US training song US song akin rakap training an peng min ha ke rakap ra an do mi nagin DEI program ki
video zo termin ha le train kai termin ha ke atam deu dang chang cho kaban tu na ji an han mi chiang jong kite e di ke company zong akin DEI tia kan chun alhana chun kaban tu deu kha zetin da kan chon ha lai kaban tu min na zetin da an ruan nak kan upan ha lai ki ruang tin kan ha lai kaban tu an ni minung focus deu in kan te rin kan chun chang DEI ni kan kachiman tu kin ki thim nak in focus thim nak zo ti lawin an ni ma minung an si cha te ban dok men kan te rin kha avun kai lang mang ti kin quality ngai kin kho te lo ruma ro chen cham ni kin quality hi chun an chim rimi chu diversity hi kan thun nak se lo unity kan thun nak sian te hi diversity tu chu ta chun na ge ke chu pa ka se ke chu kai ka se ke chu pa jong silo nu jong ka silo tu ben de phun ruan nak pol kha ma kha democracy ni chung kan thong ten ruwa nine cham ni kan chung unity ti chu kan tin mi kol hi ikhat se kan lungput hi ikhat se mun khat kan kal chi lai unity hi kan thun nak sti kha an kal pi mi ka se e se kada lom la asnaten atua athat na ve ko na ti nak le khan te zai khada mi hi ni hin athat nak ko na ti mi kha zai bentuk song khan da athat na me atu avan sho min hin zai chu bentuk che zai bentuk na da sho kho mi se ti mi te jong ka kan shom si do lol ta le te chân nặng ve câu của timi cái chỗ tụi cô ram công tụi khăn cái chim nu cái xe thế buộc lagin khan di ai chỗ cái kapom về lâu cái câu lại chỗ cái cô ram tụi khan scholarship nga mi khan minung pini putung rong nyam vun chimi khapa cha chân nặng trong cái tia cái vun chimi cái xe chun US nga hen kaban tuk DI ronga khin rian company akin an han di ka thebe lo dan company chu ka thai ka ro jung jal mi chute company ni an hire mi minung ha ke athim bang mi hire has te ka du ve mi ka se nine a background men mi an hire mi na ka chu ka du ve lo ka chim nak itel lawin rin sangkai mi na ka chu ki DI ni khan a focus mi se an mo pol cha khan jor tha ko lai ta ren sang tlai cha khan te nan bok tlagin kan hun zau khan chen a than nak chu tuk lem lo se se chen tampi hal ding ka ngai na ten tan hi te kan van pe than ta lai te atoi na kan atu ton ran chimi dodge kate Elon Musk a shoi mi he atu ke government efficiency until atlam ke zalote tlamtling te in mo tron khon antina te atu ke anto anzau mi te po ke personal data te po te hati un pa pum pa kong te po ka anzau ati ma chon ke department tiang khan close tiang ne ke power ke ro nak len ken trump rak va ulewa ma tiang tiang chasala lo ti ro nak len ken power ngai ma se te ka abiken Trump about to Republican poll he personal privacy award means ma se te ka atna te tu Elon Musk to mi le adu hoi te ka mi he dosh ti mi he zai tin da zai lo zero on da ting power ngai USA te ID te po zong song ma chun adang department po zong kha ke khar tiang khin mo ma ke ma chun hetia rentro min ha ka lay off heti un phasi te ka an rentro ning te he atoi fin na te kan chim na zai rong da to win team mi minung an sat ke mi pi ni team min sa lo sena izong ni confirmation lo na ten power ngai kam pum pa te US mi pi personal information te ka al mu kho di te ka mi he an rentro ning te he kompal te atoi fin na te kan chim ta lo okay DI hi sorry DI ka tla chung dodge te DOGE an rin tun nak he chawza executive order in te chamne affect ter mi ke si chawza employee pakhat ban tu khan sibe an sibe chang ko ta chunaga IRS na kan tia chun IRS ni khin kan ma personal vehicle thai di ko chu an zau di ko chu mo chul haya FBI kan tia kan chun FBI ne kan sining tan thai di ko chu mo ke chawza
employee pakhat ni chun ke minung pakhat information ka chu thei ni kho ka sko chu ma belte chu information ka se tinan phan tu kha bi mi ka se chiman tu gen tu chuna khan charge pakhat ni atu democratic attorney general minung hlei ma se hlei ko dik se ma ni khan dodge kha tazan chuin ha rong chu personal information kha ning chang lo an phan na ki an ngai ok silo ti ban tu kha an ru cha khan tazan chuin hai ti chuna khan charge ni tazan an chuin na ki evidence tha nan pi khalo we te dodge ni personal information phanin harnak apek mi kha ki tete thanan pi khalo cha hi chu nan bia che pok thalo tia tin hai wei in le chin ta han tila chon case ka thap pek na e chimnu nak chu kha democrat ni ke an chimmi ka se kan personal vil ten kan thai pek di chang la ya wei kan him telo te an chimmi ka se nan ta chuna kan charge ni khan hi nan chimmi hi atate tha ka mu khalo nan chimmi hi evidence mo nan pi khalo cha ke amhan mi avasim hana vai tate lo mi ka chu ka pom khalo te atimi na ka se atu zolo social security na ka chu amma ka chu mo Elon Musk la ahoi pulen hu do chin hu mi kha minung USA na anun kho sau bi me he zala kum le disco ro te ma le lims le redik ma kha se ma no long chu e atua Elon Musk ni an hu min ha chu social security ai rimi na he zala cool in achung le polen se ki kan mun zawa chun 3 to 4 million bakan phan chu mo ma pa le mi na kha athi chang mi polnian ai chang chu social security kha ma ronga chun atu USA social security ai kum ke an kai lang ma mi ke ma ronga khen ke tangka umti lo cha ta khan vun kai lang ma mi ka se e kan ni kan chan nang la ke ma anau de mi kan ke retirement kan nga tika kan chun 80 man phan salo thai lo se ke kum som ren nan tlin lo nan ai kho ka tin salo thai lo ka chang arong cho khaban to throkhol bakin social security khan vun ai lang mong cha khan atu tangka khan zo ti lo chumo chawza ni tampi ka do choi chang social security ya chulhaya ka zo la lo bakin hiban tu tangka han nak de te hi asi kholo mi khu chu Elon Musk tu do song kha ki mi fire ngai chon ngai lo Trump tu ni khante anma an rin chun mi vote kha na president Trump ni tv mi chu an pol hi ke power chon ngai ko na te in adong nak be chan nak chu kem ni tu mi se te e an mani an humi Elon Musk la chimpol an humi vote kha president Trump ni chutin to atin han in ten rin kan tun chan mi ka se an ma te in agency of cardament tu chu an tu lo president nolin kan tu chan mi ka se e human to gra mi he Obama zong ni rak du mi ka se chu chul haya Bill Clinton zong ni mo rak du Joe Biden zong ni rak du ki tu khan rak itim bak mi ka se minung chan rak nei lo cha khan an rak tu khalo mi ka se ka atu mani Elon Musk se democratic na rak si selo Obama chan si selo Obama hire la ye atu mu mi velte he Nobel Peace Prize man kha ve Nobel to chan hoi lai ka se asi se si chun atam do hal ka du mi kona te kan lan la ye ton atu he president Trump mi tampi avo na ruang cho tam big cho economy ti thilmen thums atum lai ti mi ro chan na ke pakhan Trump kha adang policy vil te kha andu lo ko zonga kha adon na ga chon thilmen na khan tlak lama si der khan thilmen tum la ti mi ro chan na ke khan rak vo chiu se ma cha khan rak tai se te avo mi pon khan ma si te ka atu ale thilmen ang kai te arti manakai adang cho chimna donut man piesom kwa from sumi ka phang khat leti phan jang te hetium phai te thil mena kai chromatica mi he Trump ni adang pol he cho atu la ti mi pol atu adi ka atu kholo mi cho tu he thil men he se ab pi cham si phone te ka mi he te zaida chang zaitin nas mi ka wa kan from ta la okay
pakhat naga RT man kai min vunchim hasale mo ka Facebook zonga real min chan an thai ko lai nikum akhan chobaden chana avian flu timi timi tlang rak rak tlong arpur kan tila cho ka tlang rak rak tlong he arpur kha 17 million an rakthi RT thi mi RT R nu bo khate kha kan rakthi chulhaya President Biden ne kha bun thai tiga atu azum lomi popo ar kha millions khat bak 100 million bakha atha china cho ka minung bagni 100 million RT mi R an than ha 100 million R pon than ha chulhaya R ke R tlan rai in athi mi por kha anum rila chumo tega RT ati nga ding R por khan umlo ma runga chen khap polni anting ha ding kha 100 million ni RT ati nga ding kha anum tilo chumo R pakhan ni RT hi ta chunaga sakhada pakun ha ti salo 100 million R political tam tu ke ti ding kan chu ma rong kan se atu RT man kai mi chu RT ti ding R kha an thi di cha an lo cha kan RT ka aman tin a kai mi ka se e Costco e video zai mi labang chu achu bagen chu ani vel den kha ta kan se RT kong tu chu president champe pakhan man a sign la executive order in la RT titor ko la sa phun chung lo imo e R2 khatam pi ka zut zu than salo zun nak queen mo ta chun naga incentive na ka pe na salo to salo R2 khatam pi zut chan dingin nol khun chu salo tam pi kham phale bum te la te zum na kai chun thil man na kai mi chu a dor ka kal lo tuk cha ma sin ha thil man akai tuk ni ka thei tuk lem lo kes tu zo atum bak indiana chu ra lo kes atum dingi kru har se Indiana alana case trong ya mun oh dang trong lo ka le tu pe si asur sima asiter Indiana an rat ha atu kes ki zar khada boin hi langmang kes krong chu krong ne alhani election hana khan chun fanghi la piosom red mo ke adniam bik chan se atu hi chu fanghi la piosom rubin piosom sri karlong te ki chang apia bagin khin tampi kha kes man kha tum chang e atu adang thil man belte donut kong chimi belte ka chu donut ki atian sama thailo ati no ta thome ai chun tariff mo atu teluk sini 10% tariff achi mi zung ni kan tumpa kaiter solo thailo ka si president Trump ne adu mi chu atu tariff achi bagin hin atu federal reserve ni kan interest rate ka chumna ste ka du be ai federal reserve ni la kan chum khaw relo anti hoi ni por ke president ni control min silo chumo adang ten government entity han si president ni pakhat man no mai khon halo an mapul ni khan anzo we are interest rate kan chum khaw relo anti cha khan chamjong khan num lo ngai te a ro chin naga chon tariff ka chip yang halai interest tum silo ka hin business tampi ran ha se choza sina bank sina mo loan an choi mi kha interest rate niam ten join has lo company ko vung share thoma has te kha achun bang ka sina ten federal reserve ni kan ama ni ke ani from rila kun te lai chu ma rong tu khan se to Canada la teluk Canada la Mexico sine 25% tu chu suspend tu chanete avun der chungne khan ni khan chun je man kha achi nak lai lo chun teluk zong cho 10% longest ka we chituk pina chi la ka zum lo chun steel USA steel arak zurmi vote 25% tima my tax to mi zong ka chu steel rong a chun human jo kai lai kai din chu rong lo chu mo steel chu tambilan han mi chu motor sar nak le metha shimna mo sar nak ka we grocery akan chun chituk pin achi la ka zum lo sia chon ta ke sipoi kong cha tlompal zina nam van cho do tik zong kan ro than chap te lai te atu Trump ni America first ati te ka
America minung cha chon thil tha ke astua thil tha to adu ti kha mu kho se e America first ti ronga ramdang kha ke atu ata chunna ka Mexico aram ke Mexico Canada heti te pote hoi tha atu European te pote heti phum phai a hoi kom tha pol kha ke America first ati tuk na ka fa na ke pek na ke lo chang ma si te ka America first ati tuk na ka America tu he ahu ham der na te as around the US jo ke the most generous country in the world anti party kan te mi hin na ke USAID na ka asilo ning to am han ti zong kha bas pun ma kha jo debate pun pakhat ke basing na na ti kan ramdang a bom nak apek nak ramdang a kilven rong nak le ramdang I abom nak na ni khan USA influence they power ngai nak he asiti kha metam pin an chen te ka America first ati tok na ka USA a hu ham ke a factor in a power to na atlom tar nak asang ha mo ti mi kha behal nak ngai site ka zetin da na mu vening city mi te kha bakan from chi wetala si sa President Trump ne America first te policy of unkalpi in hen ke cho vale chung ne US in anti chin chin te garwa makha kan te ti ma tha da upat da tha da ti mi kha be hal na om hai te bakal chilo ta la si upat tha de go tha chu ma belte chu US lei ba tam tuk me chang chu mo gan thai ka chu 36 trillion ma si chang US ni interest rate interest rate tiga interest rate is lowin atu lei ba achoi mi in interest effect mi ki defense ral kap budget kum khat budget na tam ju chang chu khatluk bagin ke lei ba runga mat tain ke interest ka effect chang chu mo chulaya US policy jong ka azo pa kha haw ve chang ne atu President Trump ni atu reciprocal tariff atimi ka nai zonga thong than ni zetika da nun tele te chu achim velo chun zai bantuk rampula da zai za tariff mo tax ka chela te ka kampala vun chim te lai ta chun na gan tia chun atu Germany na ki USA thio tampian rakjur kho chu mo nan US ni Germany thio vujur chu asikho lo dim pun hana an dir chan chang chu tika ki US long kha an athi kha an do be US thi long khan do be US ni la ke couple sin tang ka hu nak lam kha ve kho tu phon lo ma ronga chun President Trump ni atimi chu US ni tihin kan room ter chang hai atu chu US ki kanmal kanma kan check care vi mo kan zo kin ve hau chang atu kan lei ba jong kan cham hau chang chu leya atu Germany na ki vun zo lo Germany tasna kum lak lam ko lai kha Germany chu NATO member se pakha chunla European member pakhat chu mo asi atu Germany ni case am han big mi mo case li am han big mi ki Russia sin am han mi chu Germany Germany ni case ki 36% ki Russia sin a chong mi chu kha khat lai Russia kan do ante Russia athajang loading kan tu la ante Germany ni headset Russia sin thil chok than lang mang chu mo khaban tu kan se an chim milan tu mi ki akai lo mi ka tampi ma ronga chun President Trump ni kin azum khol veitin hal khapo ki khiram po khate ma ronga chun atuwa US nan kan tu to ningin kan tu ve chang halai munti mi ka se couple jong ni khan an lunga fima chun de US chunga khan an nim yu te la te azum na ngai atu India po jong an sia kin India ki US motorcycle ki anjur kho baklo chu to David Harvey sentiban to khite motorcycle lar pe mi US tampim ko natin India zuran timi India chawa ne India nan selo chun zur khalo tin hai India baga company an virtual chu kaban to khase nine Indian thil chong mi to chu US tampi kan zur chan khau khau kaban to khase US chun affair lo ngai te khitin kal pengleng ma dinga chun US lei ba zo ka tam chin chin lai
US ka mi fit ban to gen yes ati pending ram siding ka chu ase covid ti lo adang ram pu jong ni US sunga nem diu chang ha se an nem diu chun US song kha nem diu chang lai ti kha chamne ka pi ka se ke ban tuk chu acha chan khada chun atu khautu atu ngam tu minung an jong kha US a thil cha stia ro ke chu so se sia chon adong na ka te Trump ni hin atham khat na ton do jong khan na atham to jong na van chim chang speed he arang do ke te zo do ke harang ai atham ni na ka hin zaida ke clip adu zaida te atham ni van di ba ken zaida adu mi se timi te ke atuen toning hoi khinte na van hu America first ti ko na te khan zaida achim du nak se zaida hi Trump ni van di te khan zaida tlam kin adu tono na chimmi dollar piece price ma mu adu silo sila mong rasmore I amui vachon ve ma du zaida adu timi na mu doctor ba kan chim ta la Trump hi businessman asi te business tama pakat rak si kum som thum kun som likar rong rak silir shum shuma ke business kong he arrest ke US ni ramdang sini business atu adan mo aning chang lo rak to mi vote kha alung rak rong wai chang US ni hitin akal penga chun talugni kan taiti la tika aphan mi ke ati mi ka se Trump cha chun winning kan tila chate on nak pakhan nak si peng thong peng ke superpower si peng ka Trump ni atim big mi ka se US a superpower sin na ke atlaw solati ka aphan big mi ka se atu tlampala heben to gain Trump na kai na win selo adang president na kai na se atu US so leiba ni ki achi alai US songa company tampi han sar khau te lai lo chul haya adang ram taluk po zon ke economy lain sipoji lain kana vun tai lai chumo tam pala chun sipoji lain vun tai ya chun taluk kha du lo zonga vle chunga nol nei big sang khau lai to chu ra kap mangai ke chu homani ki unfocus tuk ti lawan ti lai chu fin chance chang mo to Russia la Ukraine Hamas la Israel long kha ta kan bui mi khan se economic power hi ki Trump ni chun nei pen khadu maronga ato tariff te ban to tax tu me kaya te ban mo betak ina vulka pi mi ka se Trump ni atin big me cho USA zeting mana ahawram hanni tai khautin lowing super power pen stika atin mi ka se economy line sia rakab line sia mo room line sia kha atin solidarity avun phancha khan atu ran nagin khachung baga executive order zakhat lang khachu man jang ra vai ma kha se atu hi chu tampi achhoding chu tukti lai lo da te atun ka zarkhat phong tu khan chun tam lakte ka choi zaida achhot aw man jan kan doi chu khut lo e atu atu tu hi chu avun ning deu tu chuna khan pakhat executive order chu mi chu Joe Biden chani DOJ Justice Department tangni lawyer via de kha phodi na ma tu kha thompang thar pakhat Justice Department cho along afa bakti nak sa ko he alung fangba zolo former president pakhat sumo former president jo atutiang hi Obama sia Bush sia intelligence daily briefing te khi ngai pen cho US pakhat asia chun athai sa big mi chan an mapol kan si pen jumo Joe Biden avun ka president Trump ka president na rualo bagin president ke marang hol kan tia chun record president cha record man tu lawinte ta khata bakhat in alun ho chair court ki ba ta zawa chui chair marunga khan atu justice department na chun alung chu fak bakaw marunga atu Biden chani lawyer sinivia ki chawjani high army via dekha atu zana kha anrin kha din darina around to American minung ni hi Justice Department chunga zum na khan ngai ti lo avunti maronga chun bun fire mi na ka se sa sia chon to tu he kan chan ka kalpa chang cha tu jana kan hal lo mi chungin te si siana kan zo tu kan mi phun hoi ni thai ok tha ko tia kan hal lo mi chungin ro ok nang da ke chim ok nang mi sia chon
makhate kharo kan ro ta la ma cha kan dong na pe hal nak sakol lai ngai si se tu zana lung sau te in akan ngai tu CCA do tu mi pun hoi bio tin ha bilak chang upanak kan pek ha CCN zong he man pek lo ten ti hin mi pun cha rin chun pek mian se ma cha chen an Facebook zong sia an website pa khat sia an rin chun naga hin like la follow ti bun tu ka bun tu peng hau selo ale zonga organization mo ngan pian chu khona bin cha hen kan ni mi pi zong ni bom house ti kha chin ta du you lai mi hi hi ka US kan panin hi thil kan thai mi kha atlom deuri e arong chu media kha ki media thong kan ngai lo cha kan te lai mi media thong he ngai house ti ki ka su thang ai te si ama cha chana to CCN sia the chin post event mo ka ban to e media thong an chi khona ding cha he mi pi ni thajang an pek shri na ka haw e media sinin atu ju song la he media ngan mi pasri pre pi ju an ma pol thong in mi pi ni thumpang khan nga tun ka se zaitinda chawza rin chuan zaitinda ram thil sining city kha media sin thai ka se tu zonga kan lai mi zonga media thong kan ngai khona ding cha mi pi ko zong ni kan media pol hi thajang pin hang silo ti kha som kan dun ha e tu zan zong hi a lai in kan bu thai khomi lo e mi pi na thai che mi thumpang tu kha kan chim cham mi kan chim chan mi ka se kan chim sol mi kan rel sol mi ma chun in kan thei thim lak lai la in kan ru thim lak nin nol kan vun dun ha chun president cham jong he thakhat asiri chun lai mi ni kan ki kan chei big mi refugee kong sia ti mi pim kong sia ramdang bom na kong sia he po jong he ni som ko chung te le ka si ni som ko chung hen chawza ni review kan vun tu than ding ka si hai le zonga chawza US chawza ni lai mi sia ko ram mi chunga dun nak le azam fan nak te thinung kan ngai khon na ding cha hi pol he kan pal pol jong ni asi kho chung in US chawza he ton kho pen ke ar kan zum pe lu tia sum kan don ha chun ice kong zonga thin phang ding lo US a phung ning ten kan ra phung ning ten kan ret kau cha zai man ke thin phan ding lo chu bel te chu ram mi kan si ban to win kan ram don US don house man ten check zong pin house chu laya mo to kan mong te ban tu zong khin ning chang dein mong house lo chawza he kan case ka atlom khu chung tlom min kin chen house ti ka bun chim ga do re rong chu khaban tu mi pem kan si US chawza ne kan lagi don nak te hen kan lagi kan ma pul ni ki khunjim han thim lo kan ma chun te hale zonga arang hadi minung kan mi phun hoina kha tampi khalam kan phi phek na ma cha chun US phanchang mi kan si kan chun athat big nak in US a tlong leng kha izum house te kha som gan dun ha e adang ki ta chun nagi Hamas Hamas to ban to chun Palestine ni minung na kha US ni chawza ni tampi lakna hi atua US chawza tampi kan dau chan jumo kam to longa khin cham ka thin hong ni hi pul he kan lakna hi adong naga chawza kan dau chan hi phung silo tia cham ni ro mi ka si kan ni lai mi tu ko ram mi tu ni chun zaitin da US chawza hi kan bom kholai zaitin da kanum nak company sia ren kan chuna company sia kan nak stay sia zaitin kan chatter kholai tu kha izum leng na house te kha dun cha gan du na em hale jong kin tong chan le mong na lai atu ban tok en atu chan tiang si se na kan zo tu mi pin na nan chong kan lom ro na ka ta pi tu mamang chung zonga tampi ga lom e hin hu video wa kan tong than te na lai okay mo chau lo